ukethirore Wero TV na Wero FM turi nawe uturo bukigaruka na gwita digital Wero ni twetu tuongerete rutere ruru wa mitandao. Download app ya Wero TV kana withroge scan QR code AJ umbe kwithroge kenera uthongi bwa Wero TV na FM dimone ya kumagita jonde. Wero digital ni kumwago junde jorini ontogotekya gigagukurukira scan QR code AJ utonye mwagone jojo jo Wero digital. Akoro obanzori ncheke baugete bakathingatira mirandi yonde iria yegie kaunti ya Meru na wirane boria poeki ugambi bobo bokeja ore mirandi mwanya mwanya hithirite igitarirwa kweja Meru akariba inge bakioria kethira aja kinyanira ndene akagita kare agatigere na nande bioria bigatigwa bire kethira mirandi eje yonde ikareka mbere ya kithurano kinene kiria gitikuraja na nikumane na untu bobo tukumba kuthoro tugikuria kioria gyantu narwa mirandi ya weti na mbere haja Meru ikomba kwithirwa ikireka mbere ya kithurano gia 2027 mirandi ya weti na mbere haja Meru ikomba kwithirwa ikireka mbere ya kithurano kinene kia 2027 umbe kwithirwa wetu chokerie shokire akugukurukira 23578 na kinyaturi live gukurukira Facebook na YouTube tiga gichoki gyaku hau atombe kwithirwa tugitegera jara tukuthuranirite Yarato kudhurania kirindato cia Weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Sukuru ya primary ya Wesley herea irisaudhimenti kugwata mwanki as it has been said by Mr. Ndikiri, when it comes to elections time, Mr. Murugara usually uses this boundary and disputes to gain votes. And it's a problem and it's causing dispute and killings in the boundaries. Abunge Kerema na Murugara hukiridhana nonto bwa mathina ja mwanka. Akoro banjori ncheke aza Meru kuga bakathingateria mirandi yonde ya Meru. Narua tugategera gichunji kia bithato kia rugonoro mwanya ndiguru ya bioni. Teto cia Weru. Nkatho cia mwanya mutegeri no ntuba kugwatania na bautu kaireza kirimetha yetu ya nteto jako marito ninele wa kithenji kiratu negia ntinyari Kenyo na nkuruki uria ni mutauri wakwa wa mathithi ukamwita Maureen Kirimi. Mabitha Bauchonkoni DCI ni bakinyete na Arua shukuru ne Wesley Academy Day and Boarding Primary Intereshia Robere South Imenti gochonkona ikarikare mwankiro kireroro riri haritigete nyomba ya kumama ya nabato eje ite ute mtora gurarua kirekare karere riri harikarikere kagita kare aritoba gukari mathomo ne ja preps tiarokere into obia kuigweka na kinyamirengeti na mattress nguo na into binge bia ana bia gutumira bikenyangira mwankine jom ozora tukumba kwethirwa tukigwata report je kuma kiri mwandiki wetu wa nteto Mutugi Kare Rukirirwa na rwa mutino jo mwankine jumire kere skuru ya Wesley Boarding Primary and Junior Secondary ireri ntere cha robirio ruko mwankijura jo edere nyomba ya kumama ya rito batuije mwankijura jo tigire anabau batena ngucha skuru kanabia kumamira nebiria byombe byokare kubiedere bikira ndene ende gote mwana ragura rwa kanedra kira ku nikwithira mutino jojo gekarikari twane bore bego kira na bete rasine na komoka mwanki gate kumenyekana are atori bagwatanire koria mwanki jo na kinyaba kyadia bamwe bashari bugangare ya mwanki ya Meru ni kinyere abatetheria kuojore jotrate mantamen kuruki kuretete twana twakwa rukire twithera twende scorers kintu themwe twaja twethiria kwina incident ya mwanki barabara ya mwanki be ibombere gukinya na be okinya bakinyere in time tukuga ibwega sana onto twa consider gitare abaringiro thimo na ria bakinyere inya kethara itugutiumiti muno kuoria mwanki
ibakinyire na batutetheria aciari tukumakite na kinya batu tukwici tumakire muno no twito kumakaira ana betu boethira bairite ndene ura tuonete kisisi nyingi muno ana baite indi tucokeria Murungu nkatho no tute mwana inyo mora umia I thank God no twakwithira ana betu bai salama onethira mwangi juthira jurio na jwathithio ria yutithirie tucokia nkatho ki Murungu kuringana na ure thina ya mwangi rumirite maskuru mwanya kiri mongo jwa Kenya umwe wa aciari na rombete thirikari gutegera skuru cia kurala kenda bakathiria mpanga ije ya mwanki itegere maskuru muno jaja kugwata mwanki bamenye ura bakathiria thina ije no tutiumba kwendelea uketha batiumba kuthiria thina ije yendi skuru situke siende abisa bochunguni ne baikinyeria karikene kenda bakathuja komoka mwanki ne tagaria retore kugeria kwaranire na ruterwa skuru tuigwo uge bwao ni rithira rikiringa igara mwarimu munene na abisa wa kithomo nkwene bogere batitekeretwe kwariria ntuba mindia na bakiuga bakariria sharibari to baogukurukira ntumeri cha thimu ke ripotrante to Shawero Juma reakwari eto ni Mutuge Kare. Mbunge wa gicigo mbunge Keimenti Central Jawekere Mangoshine na meneretie mbunge wa Tharaka Agitonga Murugara nikira ugite nwe hugutumira mianka icigo mbunge bibibio biri kuiguna na kuona kura kiria kari ende nwe mbunge Murugara na itaterete na kuregana na untobo akiuga akiamuria A na B na icunche bia Tharaka na bonibu oma kirima nandi nende kithete kamiti ya mbunge ya Ithaka gutegera untobo na kubuchonko na Anthony Kadhenya hari na ichi na njira henkinyaniru. Mbunge wa gicigo bunge Keimenti Central Mangoshine akialele mbele ya bunge nene rudi amenelete mbunge wa Tharaka Agitonga Murugara nikila kuganio gutumira mpathuji ya miaka gatigati ka Tharaka na Meru okagitaga siasa gwesairia kura na kuleta ndoa na ikuja antu gatigati ga antu bala bature miaka ino. As it has been said by Mr. Ndikiri, when it comes to elections time, Mr. Murugara usually use this boundary disputes to gain votes. And it's a problem and it's causing dispute and killings in the boundaries. Aidha agitetera mbunge wa Tharaka Agitonga Murugara nerethite ati thina jia miaka gatigati ka Meru na Tharaka muno kire miaka ya Kiamure na B ile mbunge kire Mangoshine thiritwa kialiria ni athithiro sonkuno gambi bwanenkanirwa atentere ino jire Tharaka. The fact remains that the areas he claims to be in his constituency, Central Imenti, have been ascertained by all agencies to be in the Tharaka constituency. I am not trying to preempt what statement is going to be made, but it's clear for him to know that some of the facts he's presenting are not factually correct. Mealieni ya Murugara ithoka gitagaka ni meneltu ni abunge bangi kuma kaunti ya Meru ilo mbunge wa Tigeneos John Mutunga na mbunge wa Bore Mugambire Ndikere balabele idite thina jia miaka kire icigo bunge jiao na kuidhokeronia kariba Tharaka. We are not private when information that this boundary dispute has been resolved, but we have court determination that clearly speak to the opposite of what the Honorable Murugara has said. Mr. Speaker, you know, Honorable Murugara is a known expansionist. I'm asking our Honorable incoming Governor of Tharaka, please, let's be truthful. Let's issue the correct statement and resolve this matter once and once for all. Mbunge kire Mangoshine leo ni ulitika miti ya bunge ya Migunda kuthithio sonkoni kire thina ya miaka gatigati ka Meru na Tharaka na kumenya matagare mala thirikari jukiti kuthiria thina ino. Actions that the government has taken to investigate and address reports of encroachment and lawful occupation of land, killings, destructions and property and displacement of residents of Kiamure A and Kiamure B, and finally plans in place for a comprehensive boundary verification survey and land adjudication audit of the ministry, involving all relevant agencies and stakeholders to conclusively resolve the dispute so that safeguard the rights of lawful owners of the affected areas. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony Rangi wa Kadhenya.
Ogua na kimako ni bikujiri njai mwentorene ya mukorene wa dine ya Kirang'aundu subcounty ya Kangeta kuthingatira kwa kura kwa mwana wa ohuria ukwirikana ni murito skuru ni ya Ntoruba Special Gembe Central na ni mwana utaukiri ni mathugani kuringana na Ntubanja eje murito uju hethiritwo ati kuoneka kwa biumia kathomba nyuma ya kuretete skuru na monkera na andi atironekana bariuga bashumetie kumuchwa ntere cionthe mwanya Shibitari na kinyamo chare indi monkera nandi batamona Ugwanya na kuborera hikuringite njemwe ntere cia mukorone wondi ya Kirang'aundu gicigo mbunge kia Gembe Central haranja ya mukuru gwiketa Samuel Nanu wigitwe bagiceria mwana wakwa gintu mweri umwe kumenyekata Alison Mutegi noro kumenyekana ali na mawathe gwanda mwasi andanje omurio mathaku mnire themwe watuka kumuria kumwasia watuka ntuku ndatabunge ndarare nyante mami ndacia toro rena ndaroka safari ndamuria nje twine ndamuria lare ndamuria kaelo na dhururwene na kike nje mwara karanga na nje Kangeta tio ntikinyete nyama irithatu na masibitari na kuna ko kinya ko borisi ndi muretie nkiwa kinya nomba kwithura awati nko impinyelegete kuma manu akwa ari kura tunisende tuanda ate tutingeta ibati mairithatu monka watu ko te abare manu tuona manu ate arase lakini ukaguthoise taga mwitariso no gawitika ndu atu yange amenyo kwira kuringana na njeno no igitwe bagiceria mwana uyu akagita karaya gutie bantu batathungirite mwanka kuringa ripoti kiritwo bya borisi kuthikiri masibitari lakini utiegitwe bakimona mwankiragu ni mbratho ko urite ate aracia na cionthe twaurite tumuria lare twamuria mutuate kaelo kimongoro mawa Alison ngaturari mwana tainyagaria nyananto ni muntu nyote mururu nyananto nacoka kwa muci ngentu kuyu ature gwithenyanya mwana u no mukuwe na ate aracia na nagwiragirwa antu nagwiragirwa kiri ndi kwaraniria kyo mwana ndi mwije mankache maneno no kambe yenwe na rutangu epa washondiro kakira pali ibauritie antu bawendi wega ukakuigwa bakona mwana uyu guntu kunde no igwa bakiringa ripoti kirigituo kia polisi kiri akubi nuntu mwana uyu hi mwana uri na mawathe na family ino ni kwenda gucokanirwe na mwendo wao tukurombora umba kwithura ari umona akaringa namba thimo ka mwendie tuo ka polisi mwanka thai erombara ko ndronere ni ndona kaba weru enda tangaswa urogethura eno kenda amenya thiara mbakwithura ari andinga namba thimo ana yandu etwene ka reporter Weru TV gicigo mbunge kia Gembe Central mbita wa Duncan Mwathi bainge bakorire batemiji mono indi bakumio na yatwika nkombo nzarene ciao na nandi utikaranda ikainkai utamitega thimo ciajire kuthia utoro na nitegithagia mono kiri biashara mathomo ne na naria waranirie na ukinyaniria bwothire amona bothi moiti ni twikite kitharimo na mpanga tuongera utumiri bwa mitandao gukathuka buru mwandiki wetu wa Nteto Martin Mugambi na thuranirite rugonororo rwa mwanya rwa wega no thuku thimo gicunje kia bithatu na kia muthia emunthi turi gicunje kia bithatu na kia muthia kia rugono rwetu rwa mwanya nthigure ya bioni na teuna ne akoringwa thaino ni anu ekoringwa no mbetho ni customer ko ndingera tamwetege otwa thaino customer ko mbeta tamwetege hello gicunje gike tukiraithagiria maumithio ma ndugu enu yaku bina thimu enu yaku ya mubuko unatigo neto leka vibrate no nkwego my friend mira mkalita kane na ka vibration kiongo uneka kamba ndrake nembe gwire nyuma ya kwegua mawega na nyuma ni kugwata mothuku mathimu yaku ya mubuko emunthi tukarite nthi na mutaramu wa kimechiria kana psychologist Silicia Melissa agitutariria bora thimu enu yaku yombaga gukurutha. Mara nyingi wale ambao wanakuja kwa usaidizi na mwishowe tunapata kwamba shida labda ilikuwa simu ama screen, hawakujangi kwa sababu ya shida ya simu. Wengi watakuja kwa sababu wako na shida ya usingizi ama watoto wao wako na hiyo shida ya kuregulate emotions
ama hata kuna hiyo shida ya uhusiano kati yao na wale watu wa kifamilia. Melissa mutaramu wa meciria nyagetie na gutura ume bwake kiri utumiri bwa thimu nkurukia kithimi. Kwa hivyo wakati tunatumia simu, ile reward system inakuwa activated. Kuna utoshelevu fulani tunapata wakati tunatumia ile simu. Na kwa kawaida binadamu anapenda kuhisi vizuri, kwa hivyo hiyo hormone ya dopamine ikiwa produced, kuna ile uzuri ambao mtu huhisi. Kwa hivyo ukiwa kwa simu yako na unahisi vizuri, unaendelea kuitumia na ina stimulate hiyo dopamine na mwishowe ina lead to addiction ya simu. Ukamenya atarira thimu ni akuyambiritie ukugwata ukombo. Melissa ale mutaramu na tutariritie ndeto inogo kuve na nkinyora ya. So jambo la kwanza la kuonyesha umeanza kuwa na addiction ya simu ni ukitumia masaa mengi sana kukua kwa simu. Unapata unatumia simu hata a whole hour, kuna jambo lingine ulikuwa unafaa kuwa ukifanya, lakini unashinda kwa simu yako kwa saa moja, masaa mawili, matatu, na hauoni ni kama muda unapita. Utaona hata kazi ambazo ulikuwa unafaa kufanya hauzifanyi tena. Wagia bwa toro tuo bunthe okiguragia thimu ni akue mubuko. Ibimwe bya mathina maramaya na kugwata ukombo ithimu. Ulikuwa umepanga kufanya jambo fulani, lakini kwa sababu uko kwa simu yako, masaa yanapita na lile jambo haujifanya. Hiyo ni jambo moja linaweza kuonyesha kuna addiction ya simu. Ingine ni huwezi kaa mbali na simu yako, ama unashinda ukiangalia simu yako kuona kama kuna jambo jipya la kuangalia. Hata kama simu haijelia, unaangalia tu kuona kama kuna notification, na kuna that constant haja, kuna hiyo haja mara kwa mara ya kushika simu. Hiyo inaonyesha kwamba kuna huo uzoefu wa hiyo simu. Tikeri antobagi makende nkinya kiritwana matura na nkinya nthigurungi mai gwatetwe ukombo ithimu na gutwika akaumo kamejia. Hiyo iko na madhara. Tukianza na kwa watoto, matumizi ya simu vile tumeongea, kuna ile reward system, na kwa watoto ndio tu wanajifunza kucontrol hisia zao, ndio tu wanajifunza kufuata schedule, kufuata maagizo ya wazazi na hivi na hivi. Kwa hivyo wakati mtoto anazoea simu, huo ina interrupt ile kukua kwa reward system yake. Kwa hivyo huyu mtoto anazoea ile tunaita instant gratification. Hajui kungoja ndio apate kutosheleka na jambo. Iyo kombo bobo thimuri muntu nombe gutigana nabu. Melissa ari tutariria u kombo thimu tito kombo bwa njobi kana kombo bwa ndawa cia kurebia. Inde gwa nabu kwenda utaramu na nkinya kirira kenda gutigana na kwithaura kombo ni bobo. Ukiangalia maisha ya kitambo, watu ungeata pata mtu anaongea na a total stranger, tuseme wakingojea gari hivi. Wanaweza hata ongea serikali iko hivi, hali ya anga iko hivi. Lakini siku hizi watu wakiwa mahali, hata kama wanajuana, unapata kila mtu ako kwa simu yake anafanya mambo yake, anaangalia video zake, wanafanya vitu tofauti. Kwa hivyo hakuna ile kujuliana hali ama kuongeleshana kama society. Giki kire gicunje kia bithatu na gicunje kia muthia kia rugono rwetu rwa mwanya nthiguru ya bionine. Turikane nawe kagita gaku kange ngikuretera rugono rungi rwa mwanya kiri TV yaku ya Weru. Kukua kwao kunahitaji vitu vidogo sana kama chakula, environment nzuri, zile basic needs, masomo. Hizo tu ndio hawa watoto wanahitaji. Akili zao kwa hiyo muda hukua kama a blank CD. Kwa hivyo kupata information hukua kwa haraka sana, na kama mzazi unafaa kuangalia ile information mtoto wako anapata ikuwe the right kind of information, kwa sababu una create the foundation ya huyu mtoto. Ngikuretera rugono rwa mwanya kuma gicigo mbunge kia Marambi tagwa Martin Mugambi.
Ibwega sana Martin Mugambi nontubwa rugono ruru ruthongi rwa mwanya rwa nthiguru ya bioni na kumania na rugono ruru tukomba kwitha tukiona kanya ga kunogoka nini tugicokera ni rugono rungi rwa kumana rutere rwa bore rwije keneja matheta ja ekoro Nandera ino mabati nenikita maguri obwega arageje 30 mat ekwendwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na geje 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Nurturing the world, one bite at a time. Yay! This July, get ready for stories that will make your heart race. From love and passion to secrets and lies that can ruin everything. Catch the sizzling episodes of Sins and Roses at 4 p.m, Domenica Monteiro at 5 p.m, Be My Sunshine at 6 p.m, and Avenida Brazil at 7 p.m, Central African Time. Only on Novelas Plus. Mutamani yoka yothire otweta kembeche tina baita tiambi no oteko chenjia botwaja gaira bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngurachagwa na guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka auga ni nyina kio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikio tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknolojia ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kamboni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy Wina, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki na ote abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire Agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe muremi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Straight from our fertile Kenyan farms, where maize and wheat are grown with precision,
Before a single grain is milled, it must earn its place. In our modern digital labs, only the best pass. Carefully milled, expertly packaged, and delivered with precision. Raha Premium is a super brand recognized for its superior quality. From Joy Millers Limited, producers of Raha Premium Kavagara, straight to your family table. This is quite a game. It'll be a free kick. Oh, what a goal! Ecstasy, euphoria, and emotion overflows. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwangu kuchia kuna kiugo giacho kenda gukaria ugima bwacio. Nyi andio ngachianto kiugone no tigira kuri na ndawa ya footbath murangone. Bwajaire tigira no kwangu kuchia kubya kuria kuringana no kuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui biangu kuchia nkara na biangu kuchia kuthinja. Bwajadatu tigira nguku kuchia kuni ikona rojuro ruinge na rotheru. Bwajana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na bojatano araithiri nguku chiako chionde kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi koreo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo jibu ndogo sana. Ni wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Joy Max Animal Feed. Surudia ndo ni sawa. Joy Max Animal Feed. Enkatho mucia mwanya kiri ugo mutegeri no ntubagwitana mbere kurumira nteto cietu cia weru njuma na uninile wa kithinji kiratonege antinyari wa Kenya ngakogwata ugeni ukairi na tugitana mbere bamwe ba ekoro kuma ntumbori wa ndine ya Kibericia ni bamenerete atongeria ba county ya Meru bakiuga kuma barabadhura batabaringia ritho mwankira nandi baugite akori na mantu kathomba baringenda ja thangikirwa jari amwe na Rogers na kinya barabara ciagirithwa ende atongeria baba kuthithia bobo bate kuoneka ni ara kinya baurete ngabana wao Kabere Kawira Mwangaza gutigana na mishemanio ya marumi bakimuria kwa atongeria kanya ojore mwandiki wetu wa Nteto Gakimutegi hari na shotariria. Bamwe baekuru kumantumbori baruga boba okaga na kuthurana nonto barauka rokirika seitere kuringa kurende kurachiti koruta wera buru araba kugabogo tire mutongoria nori ko batariria baririkana na maendeleo buru bakiweta kinyamara kiraba gukurukira maturani kwena barabara yumete kuma TM mwanka gwitia Kibericia keu etora ekere tora mina kanywa stima ikoro ikirenganete bantu tona amekunjwe stima ende stima gekingi kianja otekyo itware eri miaka 3 tutake thage ntutukurukia ndene nchuku cietu na turi kundi biekuru biria bicemanagia o mweri tukathithia table banking kenda tomba gwitethia ende itukuona gwitethia kura to gwitethi tukunindi turingi njeki twina kinya dispensary riao ya thira ite ndawa ite na ithimi kinya thane kerwa stima itokwenda utethio kenda tutiga gwita kirwe sibitari nkurukia tongoria baba iba kumenerio ra waringa bano wa Meru Kawira Mwangaza akiugomete wagu ntumbori ende gutire maendeleo bona kuma kiriwe na bakimuromba tigane na seneta wa Meru Kathuri Murungi na Kawira natigane na Kathuri Murungi natigane na ngavana kenda bomba gwita ngugi enda kura 2027 yerio Kawira Mwangaza
mutori wetu ari agakite ende utemendere watuthithire no toputwa na kinyamu ari ta kiugo ora atethetie ntumbori no renjete ithima nae na gweke thimenja ntumbori kinya yakoro bango kwe bacemanie nabo kuri utethio ba kawira tuona guku na ndi turira kawira atiri na kiraki kaba kathuri murungi ete na mbere na utongerie na tutongerie meru bwega kawira imutori wetu aja itwa mwendete turamuthura atare mere bacio kathuri tukuthondekero o mungwana no kathuri wetu to mungwana no kathuri wetu no maendeleo kuma gicigo mbunge kia Mburi ngiripotera Wero Njuma ni ukambitaga ki Mutegi roho baugite bageta na mbere kuthingateria mirandi ya weti na mbere amwe na kuromba ingi kathumba kuthithika aja kaunti ya Meru baugite bo batumba kwithirwa bakiumaruka kiri thirikari nontu bwa gutintikirwa bakiuga mirandi eje yambirirwe kagite ne Karigathi Gachagua na nitete na mbere ojora mwandiki wetu wa Nteto Muthuri Muriuki ari nacio akoro bakiama kanjuri ncheke baugite na nipo batithwa bakebe bile kiri mbango jwao jotigira timirandi 3 ile kwanda kwa ndene mwitu ikwithwe kyagirithwa murandi jwa street launch golf course na kinyake nikiandeke akwa mirandi ji yambirinya kagita karia atongeri bamwe marapa kumibinga kagita kaka mbe thirikari ne juni neiji mantu jaja umatene te mantu jana adwa jaja mantu twambe ja state lodge ja strip na golf course imantu tuambiritie na Gachagua ali deputy president no twikite president ke na twejuri ncheke na kuruba Meru kilaje forum tuita kuromba interview tukuro Meru tukonda kunenkerwa level 6 city na ito sainete bado ture akuruba njuri woni sainete saini kwa leo ne secretary general na program na operation bakiuga bo patikwenda siasa itondenwa mirandi ji nonto tugne ke doenda bu kwena flonji eu Mombasa Kisumu Nakuru na Nyeri na Nairobi leka batu to kwethro to anegro to kwenda kwena thine riku kinya batu katobate kura keke Kenya katokwira Meru twareta kintu kiaretwo Meru ne tuiboya no tubakoretwo Meru bia bikuthithwa na aje uri president wetu tinto bie ageta bio into bini to twatigro Meru na twendelea bio na mantu jau na tuibatige siasa nyingi ituthithirwe bia tubatikuthithirwe market chetu itwakirwe bila tukwenda batu development no tukwenda kwa itugitatia tuthithirwe akinya kiuria kiao kira kinene niki gitumi kagita kana mtu thirikari ne agwitikiria mirandi ende uma akambia kumibinga na mukuru Gachagua atwe encourage muno na atwira tumucwire kamunda gure akwi na state road ya twakaya Mburi tweterete president yeja dayu Gachagua na ari ofisi na 2024 kira giturigarĩtie muno ni atiki kugangana Gachagua ku mu ofisi ke kugangana mithika ku mu ofisi katukwira wanasiasa barombe siasa na njirengi bakaromba siasa bakiuraga maendeleo ya Meru Muthuri Muriuki Wero Njuma mutirijwa Kangangi Ekuru ni batari kwithagirwa baria memba baikundi mwanya mwanya iri njira imwe yabo kuonaga utethio kuma kiri thirikari na kinya kiri ikundi biria bitibia ke thirikari jaja ni mataro jare bamukirite kuma kiri Abisawa Ndukembe the county ya Meru Mutuma Kangote nari ongirite ikundi bia Ekuru ntere Shantu Beto Kiongo na ara ikundi bibibia imaema kana tent iri njira imwe yabo guciokeria Edwin Gatobu na gutwaiti na njira hinki Nyaniro. Neru rwimbo rwa ikundi bie kururwo kwamukira rwangi rwa thirikari ya kaunti Mirorombe umbethi amiumbire na michetho rutongeretwe ya bithaa munene Mutuma Kangote wondi ni Shantu Beto Kiongo giciko kia Gembe North guku na kumutuma Kangote jete akamatete ntumwe mwanya kuma kirenga no Meru Mutuma ntwethinki atenti kire ikundi mwanya mwanya ari magana je kuruberigiri kwambiri kuona kingotore kire shobe akombirithanie cio na njira imwe ranga bana amwite wikira ni omwe kuru Meru inya ni njira yoboretera into ya bi 8 tenti
tenti bwa mitumira biathone bienu kana tebuo na tenti nkomenya tubecha toro tuketha tukiuma tuketha twina mutaratara yenya bwita yo table banking muntu akobangiri mucho moria aria ngiri na befte tobo muthido yote kwetha ukiongeleka yaria oria ntu gwitonyithia kirikundi kenda bomba ikuona utethio jabopo kuma kiri thirikari na bonge bobwingi kuma ikundi na mwanya bya kanisa itokweleano bya ntora bya mirega bya family na nya bya wandi yonthe na nya masako na society nikenda tombo gukiria ntora yao akiama baikundi bibi bakiremo ikuitha gikino kiao na gucokia nkatho kiri thirikari ya kaunti tenti eye ekatumirwa kinya nongo inara ukethana kiatho yake tene kundi agege gatumira tugucokeria ntwethingia nkatho no ntoba weru bwa turetera obwo kusema kwa rireto turariringe tutona mwathire yo ngabana mutuma athanite tue no turiringe manda buti ya maro mwanya na ye nayo yakaikuona uyo ikanirwa nto pakatharanira muntu akamatokonera kuru kumwe onga akamatokonera kuru kungi meawo ingabana bakwatha bathatu nkeri ngai akie Mungu ntaibo gento gikangabana luciotini omogwenda kwaraibwa nogerinjara na kurwariro kugwatira mutuma ntwethingia kisiasa rukimata bwegama tika bantu athingia kwa mazinani tika bantu athingia kwa mami tika bantu athingia kwa akoro kati bokore loi no do them nukumenya utenjere umeyotethia no mutuma ntwethingia tiba yo mwikira kura ndebene ara ende babwira abo na abo mekishwa bomekishwa bwinthe bwena bi kura Antonia Weru Juma ni Edwin Gatobu. Gikundi kia muungano CBO kiria kiretaga mwanto bakuma kona mwanya Jamiro nigikite muchemanio kienda kwariria aria bakinyite na aria betete. Gikundi giki kagitene gakanende kiri na memba ngiri 5 ni aria bamukirite utethio bwa mungana jwa ngiri 200 cia kubatetheria gwitana mbere muingi jogitaro kwithira jore ikundi-ini ta bibi ojore tukumba kuthira tukigwata ripoti je kuma kiri Edwin Gatobu. Gikundi kia muungano Self-Help Group uri muungano wa ikundi kathumba na bari na memba ngurukia ngiri 5 kibaruthite mucemanio kampeni ya Chibontere cia Muru sub-county ya Kiengu kwariria uthina mbere bo muungano uyu monika memene therarungamirite ikundi bia na Kiengu na itwethira twitikanirite mantu na antu bau turomi musimama yomwe monika ya bena ndorini bena ikundi bia ntu ngiri 8 twethira kambu aki twethira tutongare utwegembe south tuigembe north na tukinyatigania kwa uno twetaitete mbere nya twetugenda tuwata Meru county lakini kura ira twena chinde ne Gembe Central ira tukuma ikuchokura tomba kwethira tukienda tukasiwata ingiri 780 kithirano ekiyo kari na mubunge wa Shigombunge kia Gembe Central Dani Kiri haratongore baba bamuririkanitie wirane bona munini wa rais Professor Kithure Kindiki na guko wagu mubunge Kiri na ugite na kumuringira thimu na kubanga bora muungano uyu gakomana na munini wa rais members babokona bakarinde gorwau bakareta baithitha yo bakore yire tugwita no ntito ae intuko etera iraterwe mweshimwa arinda bambera weja nkwire kodhakothia Kindiki omurikanie kwibwa request yenu Kindiki nkamuringa thimu narua ndimurikanie nkobanga mucemanio munene muno wa Ekuruba Gembe East na Athiru tawa Kiengu sub county kuna mbere wa mbere ambantuku very soon ngabutangazira kenda kundi kia bandolini ne kundi na ikundi bingi tirimana tubange na turimana thikaurine akirikire na ringite muungano uyu njeki na kimanja gia ciringi ngiri 200 na gutariria kathi na mbere kwigua kireta mirandi nkuruki ino cia Shigombunge kia Gembe Central patoka twithirwa turitia atia patwe Meru tuturite support yeku na tukuona mwana wetu kwaria ruga ya Kimeru tumusupport inyatue 2032 Ruto arikia kwebera gipindi kiawe Mheshimiwa Kindiki ajuke usukani bogite kia president ntukwenge ndari murera ndaringire muntu okinda BWS munene aria ntuga ndari murera kwintu ndari murera arakianine kia kachoro na ndeta muntu okinda BWS na ndagwa thina cio ndani subwe kunkathia atila rwaringe menya ketha na thini ume ingi na ndamwe na thina iriku nkiripotera Weru TV Shigombunge kia Gembe Central sub county ya Kiengu mbetagwa Duncan Mwathi.
Mpambe kurombe urekeri ripoti we gukaria Duncan Mwathi te Edwin Gatobuo jauranda umba kwithirwa ngikwira ukaben twite na mbere na kwaria uma ndinga nkuringe iti ororoka na mirimo gavana Mutumanto Ithinkia na mutori wawe Mithika Linturi no baguturira mugambo juria jwa kurega ncuguma ya utuku nawe mporo wa buri na ndi na bangite kinyanza yawe iringe korasi ende korasi ya muthemba jwa mwanya kire ndinga nkuringe iji igwete Mwanki no kauga uwindo muka ari wa mbere ari Raim Daud na ije gukaria mutori bwega gatone sinde maiji kireri thore ithaga na Morgan Mwiti. Ritho ririkunira kiama kia Nopeu na mwirega jwa mporo wa buri kiama kia Nopeu gikaria atia kiamene kiama ya Peu tutora na paragano karambia waambiwe wana Peu ambele general no Peu nya wewe kama tokana tueleano bwana rungama simama mbiwe kaa chini haraka sana kaa chini mbiwe bwana mporo kwena ntopa kuringa gituma au nyuma muno manto yele mik nikiongea wewe ile kwa lili yao ubati wokira ugataranga na mbiye bokondo mwera kumaro no teo utoma umaro tumwire wenda mbiye ukiongea na mtu ntaka meki chini anti okuria aho nago witawa atia marietu yakwa mbitawa Rogers Kipembe Mporo na Ray Rogers nate okwira Amero urakare mokuritira antu maraba muthurete ngwe inyaka wa uwi inyaka wa koi inyaka wa ngara no mbibio no Peu ari mpuru anate mutano uzo akariza agwe na nate akwaria zagwe na mnyama bwana au anwe mpuru kama saa zingine mimi ndio mpuru wewe sio mpuru na ndibuba rere igamba rere renu tukarikia kwa Rais Ruto na no karidhikira na arigite Hapo Kipembe simama hapo watu wakuone William Ruto huyu ndio mtu wa kwanza kuleta huyu ni kijana wangu ndio mtu wa kwanza kupatia Gachagua pesa ndio mtu wa kwanza kumpatia gari ndio mtu wa kwanza kumleta hapa na nimwambia wewe nongo tulamile Amerundi kwa umsalimie William, kwa nini umsalimie William mara moja? Salimia yeye. Pokea yeye amesebiwa. Mpigieni makofi. Basi, ni hivyo. Na story imeisha. Na ndi tuchokere kiri senda machaka wira Mwangaza na Kathuri Muronge. Leta kakobia. Cheki maneno. Na katika ilo. Keka ina swagi design gani? Cheki maneno ya swagi. Ukoona? Mahami gwa kuona bubu, urira kawira Mwangaza atia. Nare kane na Senator Mero Kathuri Muronge. Na kwenda kwera kawira atire. Arome bakamata mbesa. Bakamata mimba. Tuite kiri Mithika Linturi eina thineri. Ile ngavana Mbonoko ambaye hamkupigia kura. Waziri Rokunga ndaigwa bweto Mbonoko. Tu Mbonoko. Tuiyo na tukaritie mtu wetu tu Mbonoko yu. Na ndire waziri ebote kwithikira bweto marito tazau. Kaiwa ndo nikinya wero Mbonoko uwa yende yo lakini Mbonoko uni yako rutangwe yo. No ndo baba techie ta Mbonoko. Aya tuchokere kimantu za gwitithia nkuru metene. Yeye ni yule Kobe alipandishwa kwa mti pale akasahau ana miguu. Sasa yeye ako pale juu anatapikia wale wengine wako chini. Mnataka tuteremshe Kobe mwaka ujao? Gavana Mutuma uriuga atia. Ndirerwa wowe inkuru katwa witetheria mutene twa utinokia. Bukan support njokia gitege mbona nteto ito kubugethia Meru. Nate aunge Mithika. Nimeona gavana wenu akiwa kwa kanisa moja akiwa anasema ate mimi naenda kwa rais hata sababu Kasongo ananipa maendeleo. Akikupatia chakula upelekea bibi yako kila Mmeru ameshiba hapa. Gavana Mutuma rike koma athiri Rais Ruto. Yani ani oto kunorera mukuru witwa Ruto na kwenda tubuga u. Raim Daud eimbie kwendera kirego na muturi okukire manguchine. Wewe ni sitting MP na utambui mtu kama ambassador mwenyewe ya Vatican ako hapa kwako na unawacha. Alafu kazi ile unaenda kufanya ni kuenda kununua kura kutoka Northimenti ulete hapa ndio sasa ati uchaguliwe. Sasa umekosa watu wa kukuchagua hapa,
unakuja paka Northimenti kutafuta watu wa kukuchagua. Hiyo ni aibu sana. Wacha niseme shetani ashindwe. Morgan Mweti, Ritho Rethaga, Weru TV. Tutonyekire michetho aria timu ya muchetho jwa rugby kuma kaunti ya Isiolo yombete kwithirwo gicumiria na mbitwa ya kuromba utethio kuma kiri kaunti eu na kinya kuma kiri Endi Bobwega iri njira imwe ya kubokeria na kinya kutigira ni bakuthara nkuruki baugite kuna ri muchetho jujuri na mashabiki jama ingi jombete kwithirwo jugitejanirwa barite uju kagitene kareba gucethaga muchetho jwa rugby kiri skuru ya Ndaka ya Isiolo. Ozaoria mwandiki wetu wa Nteto Banta Murangeri agotutariria. Giuta tena mubira jwa maguru kwethirwo ni jujuije kene muno aja Isiolo gikundi kia youth kijete amona kuthithia timu ya mubira jwa rugby. Timu ĩyo yonekene gukuria makinya jangano na ta guchetha michetho ya giuchore na kinya kwambiriria mutaratara jwa guciandikithia kiri rugby union. Bakiaribu ugete bobo nene ni kweza mukenda gutigiri bakorwa na ndawa cia mbugita na gukirie yewa bya chethi kuma county ya Isiolo. Tumeform hii team kama 7 months ago. We are clocking into 8 months after maybe this month, and the reason of being with this club ni kujaribu create awareness na purpose of sports engagement with the community. Iko na connection na community pamoja na players ambao tuna get from now high schools wana to join hapa hivi. This is a home ground, tuna train hapa Isiolo Boys High School from Monday, Wednesday and Thursday. Those are our training days. Tuna install the game to those who want to come up with it na wanaipenda na inasaidia sana kwa sababu kama sahi we are playing, we are not using drugs. It minimizes the chances of using drugs. Ukweli huko nje watu wanafikiria hii rugby ni mchezo maybe ya wengi wanachukulia kama kuumizana nini. Maybe wenye wanacheza wanatumia drugs, but kwenye wanajua rugby is all about discipline. I have become disciplined because of this sport. It is a good sport. I encourage the young youth to come and join us. We play rugby. Amona bobo ibagwetete mathina kathumbo bakiromba guthetherwa ithirikari na inyanto ba Endi Bobwega. Tumeface a lot of challenges. We don't have gears za kucheza rugby. Wakati tunafanya mazoezi tumeta wa players wamekuwa na injuries. But we thank Red Cross wametusaidia na first aid kit. Ndio tunaendelea naye. So we are urging other companies, other fellow witches wale wanataka kujoin Isiolo Rugby Club kuwapea sponsor. Wanatusaidia. Nkiripotera Nteto cha Weru kuma Isiolo Mbeta Bantam Murangeri. Na kumania na rugono ruru wa michetho kuma kaunti ya Isiolo nio tukomba kwithirwa tugikira gatantante toire tugukuthuranirite aja kiri Weru Njuma nkaigwa ngigucokeria nkatho na njira ya mwanya mutegeri nontuba kwithirwa gituthura ntuku ya narua na kurumira nteto cietu oni ngukaririte kiratu kia Betty Kenyua mbumbe kwithirwa ngikurikania tukirikiria aja tukomba kwithirwa tugitonya kiri mubango jwa The Plug juri ukomba kwithirwa kireterwa ni DJ Ale Kings nyuma ya kagita gatikura jankurikanie tukomba kuthwa tukigwatanira kairi ntuko ya Sunday kana ntuko ya Jumapili kiri Nteto cia Weru weekendi zako marietwa ni Nele wa Kithenji na uria ugukari mutauri wakwa wa mathithio agukari Maureen kiri mihinde mbere mpumo garukanga gutiga na kiugo kimwe kia mukurino mume kira kiugaga tata igutatania gakwendera utuko Bobwega.